tapi angka pak donga de nawat ding de nak kada jero de nawat di maklan to pandita masarolak di inareko de ni sapung ega nareko pak donga patola abala yaitu iman tasyafi iya ko doa tolak bala de itu nangolok kwale lay giling ilimel layol jadi de na ngolo makoy ibace Allahul ladzi la yadurru giling atau makadaki bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma dafa'annal bala wal waba wal wala wal fahsya. Jadi dia ni penguluh kualewe, penguluh yolo. Maka dia ko abala aja ni barulah kualewe. Penguluh yolo ipat de istilahna. Aja tu ni sepuang yaitu ampai ko to pura kunu de ni sepuang 5 ukur rupiah. Makir, apalagi kalau kunu lakna